Abusazwile ukuthi le yakithi ishintshwe Emtholampilo. Ngene bayithatha bayibhekisa khona. Ngiyakhokhela imali ukuthi mara sengizothutha esibhedlela uyalulama. Ngaliphi kanjani? Akungenzela ngakona into engiyifunayo. Labaphathi inkemba bawubulala ngenkemba uyangiba musa yiba silima utoba ngihleva kusasa yangiba phezulu hambe ekhaya ngela kude ekhaya hambe ekhaya ngene kude unemhlolo so uyalwa hoyi hambe ekhaya I'm not afraid to let go. You decide if you're ever gonna let me know. Yeah, suicide if you ever try to let go. I'm sad, I know, yeah. I'm sad, I know, yeah. Who am I? Someone that's afraid to let go. You decide if you're ever gonna let me know. Yeah, suicide if you ever try to let go. I'm sad, I know, yeah. I'm sad, I know, yeah. I gave her everything. She took my heart and left me lonely. I think broken hearts contagious. I won't fix, I'd rather weep. I'm lost and I'm found, but it's torture. So ngiyacela nawufika ekhaya ufika phela banteni ngicela usheshe ubuye uyotshela bhuti wakho ukuthi ngibone boys afuna komshaphe esikhulu esikhulu enebeka kwatile please ungakho nami saphusha ngiyabe sobe labantu bese ngiyabuye baba please ungenzi mistake umtshele ukuthi abekwatile mfundisi umtshele please abekwatile bese sikhulu singaka please uthi umla usheshe ubuye ke bese yababona yes matisi Nkosiyami labafana laba elabafana baphetha ayikho akabuyi nakulesikhathi kumbe sohlala nababhizi ngakhona bana babe bakamshaya ngala Nkosiyami Unjani sister? Ngiyaphi? Khona ngeke khona ngala yoba business something. Aw. Bahlahla amehlo nje wangangibhekile ungaphakela ukudla. Yathi nje ngilambile phela ngeke usibhani siwe. Yathi ngibona nje ingqondo yami ihlangahlangene. Stress nginaso. Yini ke manje? Seyini? Hayi wena. Awathi ngicela nje ungenale futhi nalowo kudla. Nginjo umfundisi lana aphuma ngesitolo phela ngizayo asengitibule kancane. Bese mfundisi Mabuza. Yebo ngisho yona. Ube uyangivimba la. Awu ngiyathambela kathi hawu mina seyini Nkosi yami. Uthi ngala indazi ngala udlala na boys. Lo mngane wakho lo yangu umngane wakho kumbe ngidathi yini mina phela anginadi nini ngala etindzaweni 10 kusikwendakalani. Base uphethe lesingaka lesikhwili lesi.
ufuna ukukushaya. Mina sengibuza ukuthi kwende njani wentende lengaka lo ngibona sengihlela silahle nje umqondo udidekile. Hayi lo yatihlanyela lo ya. Ukuthi nekumende yona loyo. Phela wena uhlala usho njalo ukuthi into leyo lomende yona kusasa udawubuya la sebakushayile lana sone mabhandishi ungathi uyadobha yonke le ndlela. Kodwa nami umuntu ahleka mina ngiserious. Hayi. Ungayithathe kanjalo. Lo mali boys nathi hlanyela. Lokho akwacala ngawo, ngase ngakutshela ukuthi ngawa lapha. Ngawa. Wawushayile. Wabisayini. Uyinkinga yakho anoma iqiniso, yinkinga yakho anoma iqiniso. Lena nje uthi uzinale bakunembile lala ngayila hayi ukuthi uyi. Ngawa Nanyanda uva bathi sebakushayile ngala. Mina vela ngisathi. Ngisale ukuba nalokho udla kwawo. Fuck. Boys. Yes. Hayi. Mina ngikhuluma nengabe yami Alvovo. Ukuthi stamlungisa lo mthetho lapha. Mina ngikhuluma nengabe yami Alvovo, ngamlungisa lo. Jwala ka. Ha. Sibani? Grand. Umnandi. Ayimnandi. Nguwe lo muntu. Uthi Kuyafubeka lo. Hayi no, kaphileka kumnandi mina. Maye uthi sasaziwapi vela ngoba yabona ngelanga lelikhulu manje. Sahlala ekhaya. Sahlala ekhaya njani manje? Ngide lezi zinto zakho. Ude. Wena mfana yaphayiza wena ude njani izinto zakhona ilanga lelikhulu kumele siyobona bonjuju siphume manje. Yangade kusakuvukela. Akuvukeki. Yini kakhulu yini. Mina bengisakutshela sibali yabo ngale indzaba yakusasa vela ukuthi maye kumele siphume yabona. Sibuka lamashisa. Yes, sibonga masanibona. Njani? Manje mani. Yes, sis. Ngibona mangilona Lo ngamyana sibali. ngibona lo kathi. Simsingathi sibali, simsingathi sibali. Esibeka la kugcine khona phela Bengikupontshe. Bengila kule 25 sekumele siphume manje sengikwani. Uma siyakuza ba. Khona amatravel enkungu lana khona la mgodini la khona ka shades lana yakhamba kanjani na siyasiphume kule 25 yini fight yalo mjita lo na YZ angayibalithenza bani kusele indzaba yabe ikhulu amajita mane ikhulu so sibali qala lipoto ngekushela yashisa over sibali le ngasungatheli cold drink nje ngibekele yona ngiyakutshela dlala sibali phansi akuhlale phansi kusena dlala phansi yabo layout le ya poison shothi manje ishela seswa YZ yabo maye le YZ ayifuni ngabo sesibayo manje wena lesiketi ukhuluma ngaso ngisiza awusathi lesikate man khona lesihlangisako manasi lesingathi sisilenda nyana so ngiyasibona yeah bathi ngibani umfana athi ngiyahambali nguye loyo ngibani ngivile igama lambhali na nguye ke lo mfana loyo futhi nami ngisho ngashada nje ngakungile wena bofuna ku ayisibali ngiyakukhuta ungasayi wayezethu ingoti lapha wayezethu ekuthela mina ngiyakukhuta yabo mina mjita wami yakufeva isikhathi ngisafuna ukuruza nawo nanje uma ufuna ngena lapha ngibali hayi saludeda nawo abantwana bobonile nawo bakevile ekuseyabuka mina ngijahela esipanini yabona ngakuthola shota sewabuka nomjita indzaba ungakamcithi hayi bafela ade amaye yabona ukuthi ekhaya ubone inkinga somanyana lokuthi ngena isihlobo yabo manyanya lokhu umkhawatha ngoba ngathi ngisina kumragawuzi ndobe sengiyambororisa mama ngifuna lokho nabafa mntwana athi ngibambe na iphone Hello Alvovo ngabe yami. Mphathwa Ngingibathi ngiyakufonela mfethu awubambi ifoni kanzi. Ngingesi bhuti network. Lalela mfethu la nginenkinga mfethu and ngiyadinga manje. Ukuphi nenzango? Ya ngiyadinga manje uphuthume mfethu la. Okay. Yatini mfethu? Inkinga la lokuningi sisakhuluma maso la ungaloku ubhizi ungibuta yabo. Okay inyeda manje. Ya mfethu ngiyakufela ukuphuthuma. Ngiyaphuthuma nyalo. Yeah, except ukuthi lo mjita lo mphathi wethu lo yayabona lesitshele kusanda ukuthi nemula mfuketha kuyasifuna nya. Nganzi siyakhona nya. Ayasibangene siyaliyona.
zondiya tata amawele mani. Ay, Kingi ngeni nkabi babamba amabonde babiza amathonga kwashimpepha yaphinde yakhonya yaphinde yahloma i3 u3 phinde yakhokha ngivele ya madoda ya ngini laba ya njani ngiyabona mara lesikhathi ngitheni ya ngaphizi ngiyele ngaphizi ya okay la ngibaphethe ngibitele kona ne le out lo mjitha lo bathi poison lo angithi ngiyathi bafethu mina vele angifuni ukuthi umuntu adlale lexes wami kahle kahle angifuni vele manje le out boys le poison le sengenela sesi wami and the back in the days ngiyayisola ukuthi ngiyo le ngishaya ngelitulu yakhumbula ukuthi ngisibuyisa emabhandini ya manje ngifuna ukuthi mina sidile nayo le out le kanti sishaye manje manje lo ngibona namuhla manje ngiyabona eyiselahwalala manje and uvamise ngidlula lapha ngasesondweni ngimbonile mphathi ubheke ngalandasi ya madoda asimiyeleni manje miyeleni ya shonani khona ngishaya ngibulale angifuni ngale buda yakho mina athi yakho leya ukuyafika Yes,